ya lek siasa teka basa di tangga garohil teka garohil ru jing si sia ko adon jumot ba pet siasa mereka bu kendon teh kabu kendon banyak stok buat mereka ya tambah fitay ban le ini chief minister de ban garo sedang rusang mah Williamson sama Kumsa? Penhuni ki garo ayo Kapten Williamson sama chief minister baningko Kadai keren na kadang ngijing thon. Kadang kejing ya keren daki kendon hak meeting Mandi pasar. Mandi pasar dia ke meeting Kanu tarik dapat deh ke percentage kam kijang 4%. Garo 4% kasih jantia. Ya 4% pada ke general. Kalau kita kendon kita sah wan kami kalian. Tengim dan itu no yalam no si Finstan. Gimana? Kumbaga lang tayo na yung iki chief minister ki ba ne iya do bakot ide tanah garo. Balay ya. Tingam tip balay baki kasi jong ni te nong kuno. Long chief minister kasi te kumot siteng. Don balong minister tang lai banairo. Don balong minister watang atayo ladan. Te kung kita ki tingam tip ke kerkom perkat jongi dikasih ngai bahake ngai kumba teng kimdon principal tenalade kimdon nomrem nalade kimdon kata ka originality ka ban mi kanu ka proposal neka agenda ka ban mi nalade kadai ka ba Supen ong manu na sarot.